Right, this is number 2010 Sharp Eye channel. We are here at Orlando Stadium. Bafana just threw a not to Namibia. Ufila kanjani ngegame namhlanje? Ngifila kabi ngoba thina sizela ukuthi sobukela ibhola ukuthi sizowina ngoba thina sifavor ngaphela candidate kumele sisupport ukuthi zokwazi ukwina ngoba thina nje sisuke ukuthi nje sizobukela igame sithi nje bazowina abantu kanti ngeke abawini Bafike ba draw. yabo afika ba draw manje thina sithi hayi shame next time aka Tuesday sacela ukuthi bawine ke asifuni lento le futhi asifuni lento le Malmesi kumele bawine futhi awufuni indaba yama draw ne awufuni indaba yama draw ne lose Malmesi ngoba lento le Malmesi angeke siyithathe lento le careful Malmesi yabo manje mase kumele sifake ipressure Malmesi ukuthi score ama goals uma ubhekile Tuesday sizowakora ama goal asizowakora Malmesi kumele bafake bani ukuze siwakora awulipasa phesitawu no Saleng boy3 labo bathembile yes Malmesi no that's good but namhlanje man of the match yakho kubobani ahambe ku number 8 Malmesi number 8 uMakamane yes udlala kamnandi yes mina udlala kamnandi wena ngizwe ukuthi ubuya kude ubuya kuphi uba igama lakho Sibusiso ubuya kuphi ngibuya le e4 okay sharp thanks man ube grand asithemba ukuthi bazowina Tuesday sure sharp